Hello everyone, welcome back to my new vlog. Jotono lamsugo ani ketal video jotono khaka hamya pharo na phaidi ang norong tini ang bahai ke collection khai manei Shillong collection khai mani yagulo ang Tripura o bahai ke rohor norong tini ang phunuk naido hingke omoke first day boro bazaro thanglai mani nokni nongkhor laikha ani nis bai iko bahai ke bising mahabu hingke manei dukan aro yangke aro rutugui kaisa jagao joma khayo hingke thangtongo mukturi bo phaimani first day bo mukturi phayo second day bo mukturi phayo belai watu phema bagai belai kheno watu phai dongo hingke naidi bising mahabo ani niske lama sian bagai ang bono yangtui phaidi hinai ta bo lama sia hingke sopai ke iko bo handmade utensil eba khai handmade karai nini ketli deksi tei kwbangma potorpot iko oro design swnamjak obono collect khai bosta o dawai Tripura o rohnani mo belai no hili phiaba belai no useful belai no mane kaham ta mai mui rok bo thogo je kono songmanu oro do hingke omono caring khainani belai no kosto nai tongdi norok next day ko mo manui paibai mani yagulo ang shot kheno phunukna bagai chaitokoi tongo jahate long video nainai asik kri bla hingke ang bo oro Shillong o phaimani yagulo ang belai kheno lengma bagai video rok edit khaimia tai video snamna bo selewo tai lengo tai mood krui hingke iko bahai ke next day tukui musui bwkhanai khajak yakai nongkhorka hingke iko manui packing khaimai pore thanglai ka iko o balnai no bal ruma pore khabrumui biru kulukma thanglai ka jeng iko nai di norok nai tongdi iko balnai bokhai daily no balno loi heavy dingjak hingkeba doi hingke bini kulukma khabrumui tong tabuk bo taxi jora telangoi taxi o dawui ISBT o telang thangnani sekang rok hingke dam side eba ke borapani bwkha ko ma telango hingke iko omo haike caring ma khayo taxi teisa aro balnai no rangrima pore teisa taxi no taxi dawui telang thangnani ISBT bus jora mane night super Shillong to Tripura telang nai omono bono bo bus no bo rang maranai taxi and daju je balnai no hingke norok an video rong pilan pai thak jora nai tongdi iko abahai ke ang 1996 97 omo haike apurum simin ang manui obo haike Shillong to Tripura telang thangai nogo ani phalnok rui sani no ang nogo phalei sel khayo ani pocket money ni bagai sometime nok ni nangkuk money jorabo arang chubuk hingke abo no khlai tong ang hingke o taxi ta chung already receive khaika abo se botaisa passenger daw hingke actually chung asalo belai kheno dati ma thangka dati thangma mi bagai exact time angke wansugo o serawali bus phaya nahnai phaimaliya bo late ngi ma phaisoka hingke mukturi phaisoka asake mukturi phaika video snamna mood krui last moment ang basawi kisa haike belai mukturi phaima bagai kisa video snamai kisa yang guri gana hanai ani nis bo belai buring khabo bo bor kha haike tonglai mani jeng ekdom mane taisa namliya mukturi phaimani hingke iko nahadi o thaino nugui bwkhasrang phika naidi busa clean tai views bo belai kono naitok nahadi
kobo kolomya kobo kesangya asake weather tong thogu ge ben muktri bu phai tungu obono nugui ge iko ang di first time no o thayo phayo ang Shillong phaijak phono ge nai tongdi sa na san thia dia ma samthia la ha. It's so boring here. We were just waiting for the bus and then we came early. See. Madine. Ang malam do samthia ka. Malam de samthia mau ke. Feeling sleepy. Yeah. देखो सामान हम लोग का सामान शेरवाली में जाने वाला है लेकिन अभी तक शेरवाली नहीं आया बस नहीं आया शेरवाली बस नहीं आया अभी तक नींद बहुत आ रही है हमको नींद बहुत आ रही है ये देखिए finally iko sherwali sopai ka ke iko mokol moktrui phaijak ekdom ke kunu mane naijang ba kuring go kuring ke bo boring ge muktri phaikata ke iko finally sopai ka ke aro ayang la se thango a manin taisa chung kuni romui iko ayang semar kau kha ke finally ko khorok saborok sini laijak Tripurani malai lekha jamatia takhubai tete ke belai keno kesam sini laijak ke phirok puru iko Tripura no taxi chalok nai Shillong malai kha bobai ki feel kata boro bazar jora ke thank you for watching jotno hambai nai tongma bagu